Жиылышы біттігін жәмәғат. Урамда көпмі күтіп тұрдым, нек бір кіші қайтып кетсін. Бәлкім әмді бір клиент ұшырар. Такси, такси. Такси! Бош, айдаңыз. Аллаға шүкір. Әле туған тезгені шаптыр, ішкесіңға қалам. Қая барабыз? Телевидениеға. Телевидениеға. Яры шырадым әлі. Ну, қоя барасың сені, қоя барасың. Ояқ білән тармаз етірек керек, баш білән түгел. Сатып алар, права, насы машина. Машина жүріні сатып алмайлар. Жиын шайник басты жолны. Бигрәк кәйіпсізленген сен достым, ме? Кәйіпленерсің мұнда жолда. Білесің ме, мына мен шулай кәйіпсізленсем, табиғатқа қарайым. Қарадым, шундан нәрсе бола. Нәрсе бола, тәйіп көтерілем, мына көресің ме тігінде? Сарғылт қызыл ұфықта, ұтлы шар болып көресің ме, құяш байый. Байынды, аның бет конкурентлары жоқ. Байытық, байы. Шылайынды. Мына бұл ұфыққа көресің ме? Қаралы бұл ұфыққа толып ай шыға, көресің ме? Тулайынды, аның бет налог төлесі жоқ. Тулатық, тула. Көрдің ме? Юлдыз атылды. Атылырсың, менің кібек кредит төлеп қаралдан. Атылырсың. Қаралы, сен бигрәк пессимист кіші екен. Алай бұларға ярамай, әзірек оптимизм рухы бұлға тиіш кішіде. Болырсың да оптимист. Налог арта, бензин өсе, қатын семіре. Тұрмыш марданан нашар бола алмай? Достым, тұрмыш әлі ауырлықлар, нашарлықлар кетіріп шығарға мүмкін. Бар-бір оптимизм рухын қалдырға ярамай. Білесің бе шуны? Сен ғұмыр бойы бұндай оптимист бола алмай. Сені бір тұрмыш кетіріп, бір қысашақ. Міне мәселен сені іштен қудыларды. Қусынлар, кім ішлеп байыған? Үйде атам рахатландырып жал етем. Сенің ақшаң жоқ. Қатынлыққа бар. Қатының сыңға ақшаға шуб алған. Дыно. Ода? Молодец! 5 жыл бойы теща пәлтесі біле жүріп арғандыр енді. Әдірек, шоу білен де жүрсін. Үйде ақша жоқ бет. Дос қашалтыратам. Телефоныңда ақша жоқ. Аның янына машина білен барам. Сен оңа барғанда сені ғайы тоқтата. Қам сен исірек. Алай, сән мен ауыздан ашмайшан олай бармақлар білен өсешім. Ол сені көрмей. Суқыр. Кім? Гаишник. Неше тоқтатқансың мені суқыр гаишник? Шаңқтадаймын. Тұры келмей бұл. Исіңні сезіп, исіңні. Алай, сән мен аның біле сөйлешем? Ол сөйлешмей, қатын қыз. Алай, сән мен аның біле танышам? Ол құрқыны жиемсіз. Меға бары бір, мен бетінде исірек. Шылай. Кәнешті? Алайса, аның қырыйында ири басып тұра, бокс бойынша спорт мастера. Нешесің? Аңды шырақта машинадан чөм деген жүгірем, шабам шәқар бойлап. Сен жүгір алмайсың, сенің ұштаныңча. Салып атам штанына түрсік таңына шабам. Сен бұтап қатырығын тұрсен кегенсің? Ама тұр кішіға бүтін әйбірді келіше. Қаралы, сені көріп бүтін шәхәр халқы күлешек бет. Достым, әгер мені көріп бүтін шәхәр халқы күлгеш, демек көпмі кішінің кәйфі көтерілген деген сөз. Көресің ме, оптимизмға бары бір, ненде де болса сәбәп келіп шыға. Шулай. Келіп жеттік бар түш. Сен достым, білесің мені сәшілеп. Сен қазір үйіңе кір, телевизорыңа қошайма, анда мен алып бара тұрған бір тапшыру бар. Мына шуны қарасан кәйфін көтерілі. Ненде тапшыру тағы? Әйде шәйнәшік деп атала. Әйде шәйнәшік, әйде әйләншік. Қарайын бірсі де керек түгі. Болай үшінді кішілер достар, әбіз сіздің біле қазір телевидениеде қаманда үрияңа тапшыру. Қайырлы кеш телевизор экраннары аша, біздің тапшыруны қарап отырышы, құрметлі тамашашыларымыз, һәм әлбәттә шушы аудиторияға жиылған қадірлі достар. Эфирда әйде шәйнәшік тапшыруы. Бар етік біздің тапшырудағына сірлер ашыла, тіллер языла, қоллар ұшына, һәм аяқлар тибіне. Біздің бүгінгі тапшыруымыз, біздің халқымыздың яратып, күтіп алған бәйрәміне сайлауларға бағышланған достар, һәм әлбәттә біздің шақырылған қонақтарыбыздағын бұл сайлауларға келген кішілер. Бұл енді әлбәттә депутатқа кандидатлар. Сіздеріні яқшы білесіз, чөнки оларның мордылары, оларның yüzлері һәр тықырықның бағанасында ілініп қойылған, оларны хәтлік көріп ітлер де үрмей. Шулай тұрып шуларның біріншісін шушы студияға шақырға вақыт келіп жетті. Бұл біздің Коптильный завод директоры, иштимағи политик блок лидері Исланғанов Түтінғали. Исәнмісіз мені бәқітлі етуші сайлаушыларым? Hürmetli Исланған әфәнді, біздің студиябызға рәхим етігіз. Шулай тұрып достар, біздің бірінші қонағыбыз өз орнын алды, ләкин аның оппонентін шақырға да вақыт келіп жетті. Сіз аны яқшы білесіз, ол біздің базарда күнбағыш королі. Ол
Күнбағыш партиясы лидері Ахмак Гелдин Айбағар Холестеринович сіздің алқыштар арасында. Исәнләрмісіз, қадірлілерім менің. Исәнләрмісіз, исәнмісіз, құрметті ведущий. Рахмет етіңіз, Ахмак Гелдин, рахмет етіңіз. Майым қойны шушы әдемні көрсем, бір бұл бітіремін шуны. Тек кінатыр қымбағыр шөбі, шылуға. Отсыз түті. Так шулай айтып достар, көріп тұрабыз, біздің шақырылған қонақтарыбыз бірсіне бірсі яқшы мөнәсәбәттә. Мен инде қысқаша гына сезгә алар белән таныштырдым, ләкин тагын да төплерәк таныштыру өчен сүзләрен үзләренә бирәбез. Һәм инде сайлау алды платформасын сезгә сөйли. Хөрмәтле Исланганов әфәнде, рәхим итегез. Бик рәхәтләнеп, үземнең сайлаучылар белән диалогка керә һәр вакыт риза, әзер. Шулай дип доклад. Рәхим итегез. Пупсик, бүген очрашабыз. Башланды. Гафу, мысы башка платформада булды менің. Бу платформадан түгел бу. Бу панелдән брат. Рәхим итегез, рәхим итегез. Үземнең сайлау алды платный формасы белән, платформасы белән таныштырам. Мен үзем кандидатлыкка депутатлыкка кандидат буларак. Монда атым булмаса да, нәрсәм булмаса да, мандатым булмаса да, шомла брат. Күп нәрсәгә ашлык кертәм. Менәмесе дә. Ашыклык кертәм. Шоты утыгыз нашар студияда, шом дела, күз күрмәй. Әлбәттә, сез бит мәдәнияткә акчаны кыскарттыгыз. Утка бәяләр артканнан арта бара. Шуңа эконом итәргә туры килә. Сез укыгыз, укы. Депутат булып мин ишкынган вакытта, Анысы точно. депутат булып бәяләр ишкынган вакытта барам иптәшләр. Мин үзем салам, Анысын халык белә. Мен үзем салым политикасын кимчелекләрен тәртипкә салганда, салган әле бу шоты. Гомер буе салгач. Ну, үтерәмме бу пупсикны? Вот бу чыргы сабакны. Ну шо. Хөкүмәттә әкәләшкән, Шомалап шәкәләшкән министрлар. Ну, блин, Кудринның гөдрәсен турайткан бер шурда ил башлыгы коррупция. Нишләй? Коррупциягә каршы көрәшкән авыр вакытта барам иптәшләр, депутатлыкка. Җиңел вакыт түгел. Мен үзем иҗтимагый политик блок әгъзасы. Аның исеме чиновникларның коррупция блогы дип атала, кыскача ШКБ. Так что сайлауга килгәч, ШКБ өстенә крест куярга унытмагыз. Минем сайлау алды программасы белән танышып китәбез. Пенсияларны 5 тапкыр арттырам иптәшләр. Льготаларны 5 тапкыр арттырам. Зарплатаны 7 тапкыр арттырам. Бәяләрне 8 мәртәбә арттырам. Менә шуннан башларга. Дөресен сөйли. Арттырачак. Илдә эшләр кеше калмады. Демографик ситуация начар, ишәү туалар, бишәү үләләр. Нишләп Кытайлар үршилә без үршемез? Шам дела, Минем уйлавымча, беләсез, Исланган әфәнде, гафу итегез, кысылган өчен, Кытайларның күзләре кысык бит аларның. Алар көнни, төнни эштә. Юк, мин шулай уйлыйм. Бәлки. Бу эшне җайга салу нисбәтеннән үземдә актив катнашырга исәп, шәһәрләрдә, авылларда күбрәк булырга тырышырмын. Һәр иргә берәр пачка Viagra дигән лозунг астына халыкны арттыра башларга кирәк. Халыкның сәламәтлегенә хана Нәрсә? Халыкның сәламәтлегенә хастаханалар ерагая, кыйбатлана барган бер чорда хатыннар белән бергә ирләр дә узачак. Кайда? Медосмотр узачак икән. Аннык кына акча табарбыз иптәшләр. Дөресен әйтергә кирәк, мин үзем, әгәр дә сез мине депутат итеп сайласагыз, мин сезне икенче көннек 3 хәрефкә җибәрәм. Ул да булса ЖКХ. Барыбызна нервысын ашаган, акчабызны суырган ЖКХ ул. Андагы тарифларын туктатмыйча депутатлыктан китмим. Минем лозунгым һәр өйгә кайнар су, һәр өйгә җылылык, кемнәрнең фатирлары суык, атна саен бушка 1 литр аракылашырга кирәк. Җылыныр өчен. Фатир алганчы Катыр исемле вкладчикларны алдау программасын хуплап, шутлап, акчаларын кире бирергә кирәк. Мине сайласагыз иптәшләр, миннән сезгә хәер фатиха. Фатихасы миннән хәере сездән. Исегездә калдырыгыз. Депутатлар алар бушка йөриләр, хөкүмәт акчасына яшиләр, семьялар белән гүләт итәләр. Бүтән өлгөтләр белән файдаланалар. Мине сайлагыз. Минем дә шулар арасында буласым килә. Рәхмәт, хөрмәтле Исланганов әфәнде. Шулай итеп, дуслар, сез инде менә шунда утыручы теге яки бу кандидат өчен тавышны бирә аласыз. Бары тик SMS кына җибәрегез һәм менә безнең экраныбызда күреп торасыз. Исланганов Төтенгалинең рейтингысын күреп 600 дан артып китте. Ләкин әле үзенең сайлау алды платформасын сезгә сөйләмәде.
Tağın bir kelgan qonağımız ol indi Ahmak Geldin efendi. Rahim ediniz Ahmak Geldin sizin şirat. Aydaş, şaşqın bağışını. Bu adamni srochli shiytarga. Men Ahmak Geldin Aybag'ir Xolesterinovich 60-yillarda Ermenlar bizning kolxozda Shabashkida ishlab ketgandan so'ng 8 oydan dunyoga men tug'anman. O'zimga jalqi kishim. 8 aydan kim tuvayn deyman. Menim bilim 7 klass koridorlarini bilan shirtpa beray. Armiyadan qaytqach 2 yil dayarki bo'lib ishladim. Bir kun salgan boshdan sıyırını butab dayarki sakilani savganman. Zorlab qudular kolxozdan. 91-yillarda 1-2 yil taqriq bandisi bilan kishi qiynab yerga turib. Mana, ko'rdingizmi kimlar urmani asqasin bandit, julik. Kelisham. Tekkinagina o'tir. Shiqqaning oshkina yil o'zingda. Ha, o'tirdimi ne? O'tirdi, o'tirlab. Jamaat mana shundan so'ng meni 3 yil minzala turmasida kulturni yal ettirdilar. So'ngidan o'z biznesimni ochdim. Nakoniec Kunbag'ish partiyasi tuzdim. Kunbag'ish ashasang shunday foydali kishiga ko'p so'ylashmaysan. Eng muhimi, ondan so'ng demonstratsiyalarda tega lozunglar, plakatlar ko'tarib yurganda aybat bo'lacak. Jamaat har deputatga birer kilo kunbag'ishlashirga kerak, tilasa narsa lag'irda o'tirmasinlar. Maktablarda oshaq masalasini jinglaytam. Birinchi, значит, первый bo'la kunbag'ish ashundan, второй kunbag'ish bitqasi, третий kunbag'ish kompote, desertga xolesterin. Olayda bolalarimiz to'ymasa, qolganini ota-onalar ashata. Bizning partiya xalq uchun ishli jamoat. Ana Liviya prezidenti bilan narsa kelib chiqdi Qaddafi bilan. O'laymi bushqa o'qitgan, bushqa meditsina bergan, har tug'an bolaga 1 million so'm aqsha bergan. Narsa kelib chiqdi, berib o'tirdilar o'zim. Mana shulay pashti. Seni berib o'tirmaganlar buyur. Bizning partiya bunday ahmoqlikni nidapustet. Jir ulasham har birigizga 6 suti yerda ishlay olmag'ach har birigizga 60 suti yer beram. Kunbag'ish chashigiz, kunbag'ish o'stirib, aning ipini solg'iz. Ham shul ipini Amerikaga sotarga kerak. Nakoniec tig'ilsin tomoqlarına. Birovlar o'stirib qaradi, endi ko'ramiz. Aldan uzashag'imni bilam. Rahmat xalqim. Xalq durak tugul. Bila kimni saylarga. Mana bunday qorlapanlar taratib bitirdi ilni. Agarda men deputat bo'lsam, 3 kunda shasham barig'izni. Appa, shashag attiram barig'izni. Hamda rahmat yüzünden zarplati hisobidan har birigizga birer shilak kunbag'ishlashashaqman. Yashasın Kunbag'ish partiyasi, yashasın sizning Ahmak Geldin. Shap Ahmak Geldin, shap. Tik mana qiyag'azig'izni tavshalgan. Bu tega o'tgan saylovlardan qolgan doklad. Rahmat do'stlar, albatta o'tgan saylovlardan qolgan dokladlarni o'qib birini turmay, hozir biz ularga o'zlarimizning azirlangan so'rovlarini yog'diramiz. Birinchi so'rov bizning Ahmak Geldinga. Ahmak Geldin efendi, sizning ishchanlik orqasida bizning shaharlarimizning uramlari pishroqqa bota, shubka ko'milib, nima aytili? Bilasiz kelsa, Germaniyaning shaharlarining uramlarin, mana siz bilganingiz bardir. Mana shu Germaniya shahar uramlarin, ularni hatto shampun bilan yuvalar. Siz menga narsa deb aytirsiz? Narsa deb aytayim. Kishi kulkusi bu. Kerak bit shul xatli shapshaq yasharga. Shampunlar bilan yuv darajasina yetkirganlar bit shaharni. Ana biznikilar shista turg'ashimi? Kulturni turg'ash. Yilina bir sibirqi jite. Mana shalt-shalt sibiribgina turalar. Mana sizning arkadaş, ular endi ol. Tag'in birinde kelasa so'rov biz hamon Ahmak Geldinga bizning ovullarimiz bita. Ondan qort qirig'ina qoldi. Mana shu bizning ovulda yashovchi qortlarimizning halin jinglaytuv ustunda siz masalan shaxsan narsalar ishladingiz? Yil qortlar o'ylab yurayman. Narsa ishladik. Значит, mana bola chaqalar uramda qishqirib yurmasin deb, qortlarga tinish bo'lsin deb maktablarni yoptirdik. Kishilar shirlab o'lmasin deb bolnislarni yoptirdik. Gil xoliq ishi turishdi. Ish yo'q ovulda masalan siz birinchi ish bera olasizmi? Ishi bor aning, ishi bor. Nobitalarga to'lovli ish kerakdir bit. Mana hikmat shunda, siz bit ishlatasiz, siz bit to'lamaysiz.
Sizga endi avullarni ha buldozer bilan shiqirgan, tirib tushirasiz qoldi do'stlar. Ikkinchi so'rovimiz bizning shunda o'tiruvchi bizning Islanganov afandiga aytib ketgancha, aning kaptilniy zavodi bor. Hamda shu kaptilniy zavodi bizning ekologiyani buza, salomatlikka zararli keltiradi. Durust tugul. Men Moskvadan qolimlar ketirtib tekshirdim. Mening zavodning turbasidan chiqqan ul gazlar, islar birda xalqqa g'ayibli tugul. Xalqni og'lamay. Xalq o'zi g'ayibli, shar mashinalar bor. Probkalarda o'tiralar, jiyo жүрсünler. Hatta o'zlari bütün ayberda xalq g'ayibli bo'lib chiqadi. Xalq g'ayibli har vaqt bizda. Xalqim, ul g'ayibli. Mananing zavoddan oqib tushgan suvlar nima kulda. Shul kulda baliqlar o'la. Mana shul baliqlarni kaptit etib xalq qo'shatab aytdi. Mana imi so'rab qaraygan o'zindan. Onun umrinde o'zining produksiyasini oshab qaraganing bormi sening? Ayya, sanarafada. Bizning zavod produksiyasini xalq uchun ishlaydi. Xalq oshasın. Xalq ulushuna kirasım kelmey. Mana Durran ishto'la men o'zim produksiyani oshirgan. Og'ulanda bitindi. Rahmat do'stlar, bizning turdan to'g'ri efir ham endi albatta studiyamizga shaltiratuvchilar bor. Alo, kim shaltirata bizga tinglaymiz? Alo. Ayya. Alo, bu turi efirmi alo? Qiyiq efir. Turdan to'g'ri efir tinglaymiz. Men Niman Kiska o'g'lidan Mavlida opag'iz bo'lam. Bugun menim yaqin kursimning Sag'ira va Xiratimning 80 yoshlik yubileyi edi. Ana o'z ismimdan Qurishday salomatlik, uzun umr, ulug' baxt, tinch qortliq tilim. Oldagi kunlarda da do'st bo'lib, o't kurshi bo'lib yasharga yozsin. Ham endi muzikal bo'lak etib, Xaniya Farxiy boshqaruvida qishqi shiyajirin qo'ysangiz ey. Rahmat Mavlid opa, bizning bunda turdan to'g'ri efir, lekin endi qitlovlar tugul. Bizning bunda saylovlarga bag'ishlangan topshiruv. Bizning ko'rib turasiz studiyada 2 deputatga kandidat. Mana shularning qaysisini saylar edingiz? Ey, ul saylovlaringizni aytir edim endi. Borib kirgach qizlar qo'ya turtib ko'rsata, shunda qo'yamiz endi. Birgina o'tinishim bor, Xaniyani qo'yig'izmi? Mana bizning xalqqa politika kerak tugul, anga shir kerak, anga salovat, Xaniya kerak. Nishi xalqni politika bilan bo'ladi? Rahmat. Munda endi bu opa durustlikmaydi. Bizga endi tag'in shaltiratuvchilar bor, tinglaymiz. Alo. Xayrli kech, hurmatli deputat afandilar. Esanlarmisiz? Qora nindi kulturni kishi. Har vaqt shundaylar. Qaysi durag'iz? Kechki soat 10 dan ertangi soat 10 ga qadar oraqi sotilib deydi, ha? Kechdan ishib to'yib bo'lmay, ertan paxmilat setib bo'lmay. Nisiben yo'ldim. Bek aktual so'rov, bunda xalqda qo'shib taqatdi. Aktual so'rovni. Rashida xalq bulayda qirlar. Hozir xalqni paxmildan o'tirib turikmi? Men deputat deb saylasangiz iptashlar, ul prezident ukazini ustama kirtirayim. Agarda kishi balnistan spravka olib kelaykan paxmildan deb kruglый sutка bergan kerak. Men o'zim masalan u yoqda men intikkan yo'q. Men o'zim aqtanish kevi. Sho'ymi? Bayram sanamda to'shaga qaytqach, men soat 10 ni kutib turmayman, Boshqirdistonga chiqib kiraman. Boshqirdlar kech bilan bizga chiqa. Sabab narsada? 2 soat razniца edi bitindi. Buz ustimda duraklanib yur endi shunda. Mana bu so'rov bo'yicha siz necha o'ylaysiz, Ahmad? Necha o'ylayman? Mengaymi, o'zima 8 satsalarda, 10 satsalarda baribir, chunki men umr bo'yi kishini kenisham. Umr bo'yi shunday bo'ldingiz, Ahmad keldi. Rahmat do'stlar. Tag'in shaltiratuvchilar bor. Unda zulmiy. Alo. Ayya. Ne qishqirtasiz ul ikki shularni, a? Narsa? Xaniya Faxrining qishqi shiyalarini qo'yig'iz endi. Bo'lmasa kuzgi shiyalarini kutamiz be. Hurmatli Mavlid opa, jir eshitasiz kelsa, zinhor uchun radioga shaltiratasiz. Bizning tag'in shaltiratuvchilar bor. Alo, kim shaltirata? Hurmatli deputatlar, menim erim uyga qo'narga qaytmay. Erlarni uyda qo'ndira turgan zakon qachon chiqa? Shaltiratma dedim men senga hayvon, ha? Men xotinni qo'shtirmada prямой verga. Men sizga aytdim bit. Xonim, birda bir shilmag'iz, erigiz qaytmasa, siz vobchi qaytmag'iz uyga. Между прочим, sening ul xotining har saylovda meni saylaydi. Sendan to'ygan narsa qarab turasiz. Shoir do'stlar, bizning topshirig'imiz oxirina yaqinlashdi. Biz siz bilan suhbatlashamiz. Kelasi uchrashuvga qadar. Kameralarni so'ndiringiz. Bo'ldi. Rahmat. Bo'ldi. Ey, atashlar bo'ldi. Ha, bitta-da. Bo'ldi, bitta rahmat. Bo'lay, xalq ishandimi? Aybat. Xalq ishandimi? Demokratiya uchun narsalar ishlaymiz. Pожалуйста, yama. Bag'anadan uzmurdimni olam tagda.
Албат нәрсеге ол. Жарар. Қара сенен депутат боласың келеш төле. Қаралы, ұстауышымды сеңа берем, ема. Керек түгіл қоттының біле екізге болсын. Барғыз ақма келді, барғыз. Қаралы, оқшы. Қақша көшеребіз, бар. Барғыз ақма келді, барғыз. Қаралы, но сені бары бір жарасы келе кәнеш. Жай шығар әлі, Алла берсін. Баршып кет. Құрметті Сақан әфенді. Барысы беге рахмет. Міне демократия үшін нендей ішлерге барады. Шуны шағалар айтып керек. Халық мыжандыру үшін барысында ішлейбіз, шынапта. Мен ойлағым бойынша, мына мұнда аудиторияға жиылған шошы кішілер сіздің сойлар деп ойлаймын. Сойлабыз енді сойланға, мен анан қорықпын да сойланып. Мен алға берса, имташлар мына келген нарыма жиылышып, давай концерт көрсетік бір келгеш. Аңнатым, яқшы концерт болсын ақша мұннан. Олар біз уақытек татар жылшыларын кіртмәгіз. Значит, давай шет елден. Значит, Россияда. Барысы да келген, барысы да келген. Қазір модна, аңладың ма? Бұлай. Рокыр айпташлар, мен қазір балконда болам. Мына костюм жыртты, көрдің қазір? Хайван. 50 меңні костюм жыртты. Хайван. Атне затраты бұл депутаттыққа. Қаралы, мен өзім балконда болам, мына шығармын. Айпташлар, мені сайласаңыз, мен сізді ақ жолға алып шығам. Рахмат. Taksi. Of, meni машинада ниләргенә калдырмыйлар, Машина яхшай бар инде. Менә элек машинам булмаганда бер кая җитешмим. Хәзер машинам булгач бүтән җиргә җитешәм. Әйтик менә, бүген генә машинаның майын алыштырдым. Алдым яңа покрышкалар. Аларны алыштырдым. Аннан соң бардым базарга, ялдым яңа фаралар. Аннан соң бардым автосервисга аларны алыштырдым. Аннан соң бардым магазинга алдым тасол. Әлі жетмәсә заправка кіріп бензинде сырға жетіштім. Мен бұларның барысына машинам болмаса нешік жетшәрейм, Такси, сторонамыз. Не қашқырасың, мен бұлай тұқтап тұрам бе? Можно? Кіріп отырғансың демек, можно? Как дела? Яқшы. Привет, дорогая. Привет, енді алайсам, милый. Ты что, татарин, что ли? Откуда узнал? Глаза хитрые. Татарам-дарам. Не зря говорят, когда татарин родился, весь мир плакал. Прямо садрыс. Куда едем? Айда город покажи. Красивый город. А вы откуда такой? Откуда такой, говорю? Из учреждения. Из какого учреждения? Тюрьма. А вы по-татарски понимаете? Да, там каждый третий татарин сидит же с нами, да. С нами даже сам Чингисхан сидит. Да, с целыми нами по телефону болтает, да. Кого депутатом делает, кого вешает, кого не вешает, да. Былай, нәрсе үшін утырттыларсың? Нәрсе үшін утырттыларды? Занос. Нешегенде занос? Вот один мне говорит, у тебя, говорит, такой большой нос, говорит, как кардан, говорит. И вот я ему дал в нос, и у него тоже стал как кордон. Кардан? Кардан, да. Оказывается, он депутат не Государственной Думы был. И меня культурно на 10 лет посадили. Шуның үшін унжы? Семьяғыз бар мысы? Да, есть семья. Тюрьма остался. Там все друзья со мной сидят. Кого только нет там. С нами сидят это банкиры, предприниматели, да. Даже недавно депутата посадили. Депутат, да. Он нәрсе үшін утырттылар? За взятку. И потом на следующий день выпустили. Нәрсе үшін шығардылар? За взятку. Қызық екен. Красивый. Смотри-ка. Кафе у Ашота. А Ашот с нами сидит. Еще кафе у Ашота. А что у вас, татары не работают, что ли? Татарлар шунда сидейді. Ладно, сторонамыз. Сколько я тебе должен? 100 сом. 200 сом. На. Тоқтары, мұнда 100 грамсың бет. Мұнда яртсыңна бет. А ты что, дорогой? А ты разве со мной не катался? А ты что за мои деньги катаешься? Yok, мен бит такси, сені жүртем шақар бойлап. Ну ладно, не горячись. Я сейчас быстренько только в банк зайду, ладно? Ты никуда не убегай, ладно? Бигірек бай кіші болып шықты бұл. Түрмеден гіне шықты, уже банкқа ақша кіріп кетті.
Ona şahar boylap kubret. Поехали! Haydi. Боже ты мой, такой красивый банок, охрана славы. 5-й раз граблю я это банок уже. Как родной стал. Koya barabız. А? Kuda yedin? А домой? Kuda домой? Тюрьма! Первый раз на такси тюрьму еду. А то ведь все время меня бесплатно возили. Сам знаешь кто. Bana seni balık baskışından uturtalar betinde. Ну ты что, арбуз голова, а? Кто меня посадит? Я ведь и так сижу. Ну, türmede akşa ne geldi sana? Ай, начальник тюрьмы коттедж дома строить надо? Надо. Потом мы каждый год по 2 раза сабантуй делаем. Türmede? Да. Между прочим, я 2 года подряд бараном остался. Baranım? Да. Batırım da. Да, батырым. Сперва 2 года бараном был, потом батыром остался. Ладно, сторонамись. Вот у меня, слушай, визитка, да? Я в тюрьму замначальника по снабжению работаю, ладно? У меня вторник приемный день, ладно? Если какие проблемы, заходи, ладно? Все проблемы решим, ладно? И потом на тебя еще деньги. На, машины помой, ладно? И потом сам помойся. На. Ладно? Пока. Издалама шакарите, ацелема, оталите. Оба! На! Zahadiydi. Allah saklan sizge kelip ilegirge. Bölmenin ni Tatarçası, ni Uruşçası, ni Ermençası yok. Üzümüzden Bulgar rayısını qabızıp kıymalı. Bulgar radyosu. Allah, radyo məli bu. Mevlide bağı şaltırataydı. Televizyona şaltıratıp bütün akşam bitti, haniyeni koymadılar. Benim yaratkan artist Rüstem Rahmankul başqaruğunda bir əjirin qoysağız iyi. Aldanıq rəhmət. Bir girek ücret neyi buldu bu? Жырлыбыз әлбәттә. Хәйрле кичләр, хөрмәтле дуслар. Өр-яңа җырым Рамил Әскәдуллин музыкасы, Наил Минхаҗев сүзләренә кайтыр идем балачакка. Болындагы күбәләкне балачакка ышатам. Ұшқан күбәләккә қарап қиялда анда қайтам. Қайтып булса балачаққа қайтыр идем жәяуләп. Узған ғұмырны қалдырып қиялымны иерләп. Қайтып булса балачаққа қайтыр идем жәяуләп. Узған ғұмырны қалдырып қиялымны иерләп. Йөрер идем болынымда улымны артқа қойып. Қылыш таяғымны сілкіп қышытқан башын қиып. Қайтып булса балачаққа қайтыр идем жәяуләп. Узған ғұмырны қалдырып қиялымны иерләп. Қайтып булса балачаққа қайтыр идем жәяуләп. Узған ғұмырны қалдырып қиялымны иерләп. Шумар идем инешіңе, құлы жайып yüzерге. Уттайып қойнар құмға ятып, құм қаласы тезірге. Қайтып булса балачаққа қайтыр идем жәяуләп. Узған ғұмырны қалдырып қиялымны иерләп.
Qaytib bulsa bola şaqqa Qaytır idim jayavlab Uzgan ömrünü qaldırıp Xiyalımını yerlep Sabala şaqqa Qaytır idim jayavlab Uzgan ömrünü qaldırıp Xiyalımını yerlep Qaytib bulsa bola şaqqa Qaytır idim jayavlab Uzgan ömrünü qaldırıp Xiyalımını yerlep Uzgan ömrünü qaldırıp Xiyalımını yerlep Xiyalımını yerlep Rüstem Rahmankul Qozg'inchiski. Zo'r rahmat. Rüstem Rahmankul. Taksi. Sigit. Taksi kerak tugilmi? Qizg'anish, bilasiz kelsa bugun bizda qaynar aksiya. Bir adresga 2 kishi borsangiz, birinchisi to'lay, ikkinchisi boshqa bora. Taksi. Hoppa. Sigit. Ух ты! Такси керек. Свободен? Буш, айда, килу. Слушай, поехали, а? Погнали, давай. В деревню поехали. Ну, огнем, нинди ауылға. Что-то насчет бань было, я не помню. Баня. Бишманча? Наверное. Давай, поехали. Что, как дела-то? Яқшы, өзіңнің нешексің? Нормально. Что делаешь? Что делаю деп, сені таксиға ауылға қайтам. Өзің нешесің сыңалайса? Да вот на такси еду. Ага. Ансынақ надым ме? Әрсе ауылға әбі білен бабай жанына қайтасың. Да. Әшішлерге? Ну да, есть там делишки. Бұлай кеудене қарасаң, әшіштірен кіші шамағын ендесің? Нет, ты что там бубнишь, а? Я сейчас приду такого... Ей, нәрсе менімен талашасың? Ты что, остынь, я по телефону болтаю. Ғафу олайса. Так, ауылыңа келіп жетті, қайрақ қаласың. Доехали, что ли? Вот здесь притормози. Ага. Вроде здесь. Ну все, мир, брат. Я пошел. Ей, миротворец. Че? Қая кеттің, ақша берген ұттың бет. Чего? Мәйтам, мани, ақша керек меңа. Слушай, у меня бабла с собой нету. Нешек жоқ. Кім төлей? Ну, сейчас тебе бабайка подкинет, ладно? Беремі, точно ма? Ты погуди немножко. Мен сәмінде параход мәлі гудейтіп тұрға. Айда со мной, сейчас тебе бабайка подкинет, я же тебе сказал. Аршық, сен қояланда? Қоя болмеймін мен, мында. Анда мына қопқаты мына тегі тарақан ауылаушылар келген, кіртейін ме? Біздің тарақандар яңа ашадылар. Қазір жалайталар, тихий час. Кіртме, ертеге келсіндер. Өзің қойда ерейсің әлі сен анда? Мұнда ешік алды тирасында енді. Міне сен ешік алды тирасында жүрме. Қопқа түбіне шықта, сиырны күтуден қаршал. Эйбәтләп күн кіріп абзарға қой, аннасың имшәкләрін жау, меңа сиыр саварға шиста болсын. Бір енді жуғаш аннасың соғықта кірісің, емі? Давлением көтерілді, ширлейім. Сарықларына абзарға кіртіп бикле, оларына пішен сал, тауықларға жем бер, қосыларына да бикле. Қиярларға су септің ме? Теплисіні жаптың ма? Жаптым еді, жаптым. Сенің тоқылтаған аузың ғана жабасы бар. Күні бұд, неше қармай тұрғасыңдар? Өзің не біл? Саташтың бұғайынды бүтінлей. Нәрсе шілеген әлімен? Бүгін түні бұйы силешіп шықтың. Соң түніне сөйлеше тұрған мұндыр енді. Күндіз бір сөз айттырмайсың өйтсе меға. Міне сен түнле силешме, күндіз силеш, жеме? Мен сенің білаға бүтіне сөйлешмейін. Құры? Қиярларға су септің ме? Нәрсе? Соң көзің шыққан мәлләнді шыбыр жаңғыр жауа нешек себейім?
Жаумағайы тағын, плащ киіпсіп. Ей, әбейсі, қортылығының соңғы шегіне жеттік бұғай. Қортай ұшыршыдырын деймі. Байка, салют! Привет, бабайка! Оны қайтқан Әбейкі, здорово! Ей, Аллам, қаралы сен аны. Өсіп біткен бит бұл бала. Бәләкей гіне ей, міне шылай билеуде гіне ейді. Әсмә үрдей болған. Бaba, мен сені көрген жоқ бейді вообще. Да нет, я сам. Ей, жігіт, мен ұнаттың мә әлі сен? Бұл кім болым? Это таксист. Я на такси приехал. Нәрсе керек сана? Капусту подкинуть надо, у меня с собой ничего нет. Бар кесіп шық Қадыр кебістен. кәбісті. Бабай, ненде кебісті? Мен кебісті түл, мен ақша керек. Ақша? Әйе, Көп мә? 1000 сом. Сен нәрсе Мәскеуден көтеріп қайттың мәлләні? Соң, әбей біздің тариф шундай. Ой, не бабасы? Кәбістігіне берсек лучше конечно. Yok baba, rahmat, kerak tugul. Жігіт, сен керек айтасың Не, мы? я сам как-нибудь уеду. Давай, Сау пока. болыңыз. Рахмат олым, яма, ап қайтқан үшін. Респект, Абик. Респект. Проспект дейсің ме? Чё? Ауылда проспектлар жоқ енді, ана 2 кәкірурам түбән ішті жоғары. Не, я говорю спасибо. Ей, молодец, ұлым қарайлы, гырнавирлер шекілі өскен бит бұ. Гіл біздің яққа шаған. Елен шекілі метр 20 түгіл енді. Чё, метр 20? Бұлай қын айтам. Әтияныңдар нормально қалды, мәйбәт ме? Да, нормально, шнурки в стакане. Нәрседе? Предки дома остались. Стаканлап ішәдің мен малайны? Конечно, менің малайынды стаканлап ішәдір, келін аның нервысында ойнап қыра тұрадыр. Что случилось? Олым, бұлай, отан заводтан нормально ашап жүрдір бейт. Ну да, батя на заводе бугром стал. Нәрсе? Да. Нәрседе? Ә? Әти заводта ашлап бүкірейді дей. Ой, Алла. Міне хүкімет, не? Міне сен ана? Бүкірейге ішлетелер, а? Малай заводта ішлей бүкірейген, әкелін иржәнкәләп, ихахайлап басып тұрадыр енді базарында, ә? Да, реально, матуха сейчас рыжая. Ты знаешь, что ли? Аның иржәнкә екенін бүтін ауыл біләйінді олам. О чем базар, я не догоняю. Но я тут долго копаться не могу, бабайка. Мне уже линять надо. Короче, меня откосить не смогли. Вот в чем проблема. Ярар, молодец, олым, молодец. Пішен шабарға қайттым дей. Молодец, Олам. бұлдырғаның. Косить не надо, быйыл сырны бітіребіз, так что рахатнанып жалайтарсың. Я не догнал, вы что радуетесь, а? А что? Меня в армию забирают, повестка пришла. Ну ничего, қызмет етарсың, біз де қызмет еттік, нормально. Тоқталы, бабасы. Нәрсе армияға демелі? Әйе. Өттікейім, базарда қопшықлап, ақша ішлеп, келін шуны армияға жіберем деп тұрамы? Әлі мен айтам барып жидің шитажынан бәріп түшірейм бекен? Да вообще с предками, я тут с утра еще ничего не хавал. Пожрать бы что. Ошасы келеді, халва сүрей. Олам, қалба үйде жоқ үйде әлі кебітке барасы бар. Олым, нәрсе ошасын келесін сені? Ну, бутерброд с беконом люблю я. Нәрсе? Бутерброд бүккен де ақыры. Олам, бүккенді бітелі пішірге уақыт керек. Әзірек түзеп тұрасың? Жайлы түгілейі. Ну тогда Биг Мак, у вас Макдональдс есть же, наверное, а? Ансың ішлей. Сгоняет, а? Құймақ дей, құймақ. Қазір пішірем қазір, емі? Ну или картошку фри сварганят ж быстро. Ей, олам, бұйыл бәрәңгі көп болды. Тригына түгіл кәштіріл білем пішірем. Ну договорились. Ярам. Я тут смотрю, бабайка, ничего живете, нормально, тихо, мирно, Аллаға да? шүкір, олым, Аллаға шүкір. Не то, что у нас. Каждый день кипиш, бабайка. То батя метелится, то матуха телится. Полный беспредел дома творится. Нәрседе, ей? Әти үйде бұран шығарғанда әне бұзаулы дей. Әлі тағын бола тапқан мекен? Білмеймін даныз. Да? Ну, не догнал, что ли? Не догнал. Ну, короче, то батя с фонарем, да? То мать с фонарем. Мен сені аңладым. Сам? Шол бұзаулы қарарға шығарға ikisine de фонар алғандар. Каждый день ссориться, говорю. Никак не могут что-то там поделить. Я уж не догнал. Нәрсе делеттейді олым? А, кстати, ваш дом они уж давно поделили. Как поделили? Как? Ну да, матуха говорит, все равно скоро коньки отбросит. Конки? Нәрседей? Келін сеңа конкида жуарға құшқан. Реально так и сказала. Астағфирулла. Бар екен. Міне, шулай дей шол. Бабайка, ну похавать бы, на самом деле. Бар. Чит у меня в животе уже. Да?
Эй, балақайым, былай да жабық шойын ашатмаймын десең, анаң, балақайым. Кстати, еще А? вспомнил. На. Батя просил передать, что на днях тоже кости кинет. Кости кинет? Да. Олам ол сүйеклерін ап қайтып жүрмәсін. Шарик өлді бет біздің. Что? Шарик өлді. Хау! Бабайка, ты чё гавкаешь? Подох. Какой шарик? Кто подох? Шарик! Сүйек ап қайтмасын. Кости, не надо. При чем тут шарик? Я говорю, батя, ну к вам. Кайта, кайта, точно. Қайта? Да. Не, қайта орысша кости кинет міне олам. Ну а как же? Я қаралы, еске түсті. Отан қайтасы болғаш, шолтыратып алырсың әлі. Менің тегі бәләкәй яқның ишігінің кәсәгі шіргені. Жаңаны ясадым. Шуны қоғарға 120-лі қодағап қайтсын обязательно. Яме? Қодағым жоқ, яме? Аңламады. Ну, косякны забить надо, аңлады ма? Қодақ. Погоди, я не догнал. Чё ты там бубнишь? Ты чё, к старости вообще попался, что ли? Чего? Косяк забить хочешь, что ли, а? А как же? Вот прикол, а? И чё, батьки звякнуть, что ли? Звякни. А мобилы есть? Ненде могил алып ұяшта, ненде могил? 70 яшкіні, әбейің білі, конечно, зияраттан жир алып қойдық біз қой онда. На всякий случай енді. Короче, догнал я. Сейчас ему попрошайку скину. Не прощайся, әбейің бараң бұша, Виталий. Да погоди ты, я позвоню ему сам. Алло, бать, здорово. Как халяр? Слушай, тут тема вообще реальная. Бабайка косяк забить хочет. Я обалдел. Қодақ. Вот такой, говорит. Ну? 120-лі қодақ ап қайтсын. Тут ему 120 казаков надо, срочно. Чё? И как? Слушай, у него казаков нет. Узбеки сойдут. Там бригада узбеков есть. Узбекті қодақ ясы білсе. Жоқ, узбекінікі не пойдет. Слушай, бать, никак он настырно-казахский просит. Видать, пробовал, ставил, наверное. Ну, отправь бригаду китайцев, там же есть у тебя свободные люди. Давай, разрули как-нибудь, давай, пока. Қытайнықын ап қайтамын, ей? Да, отправит он тебе бригаду. Ну, узбекінікінен Қытайнықы лучшыдыр енді, әрі ап қайтсайныға. Бүтін әрсі Қытайнықы. Ну, а как же? Бәрәңгіні қойдан пішіріге. Ярар әбейсі болған. Слушай, бабайка, похаваем, значит, да? Да, картошка будет, Олым. Я тут смотрю, у вас ни телека, ни видео, ни DVD. У вас же вроде Sony был, да? Я не помню. Сонияны қоям біле бұл. Отасы айткандыр енді? Отаң айтерсің, Соня аппаң тұжы өлді. Чё? Әлі DVD, телевизорды. Телевизор сұрайын? Ола, міне телевизорға деген деп жиған бүтін ақшаны отаң алып қайтады кете. Пенсия күні қайтып жейті ол. А комп хоть есть? Анса бардыр енді? Компотығыз бар ма дай? Шия компоты бар? Олым шия компоты жарай ма сен? Да мне хоть чья. Мне бы в интернет выйти, Ваське посидеть там. Интернетларын жаптылар, шул олым қазір. Васяң айт қойтмасын. Какой Вася? Қойтса бізде жұқлап кетер. Ну, Вася сидит десің бәйт. Где сидит? Ты чё, бабай, кирзанутый, что ли? Контактта отыра дейсің тұғымысың кімдір? Я не догоняю тебя, я лучше музыку послушаю. Оңнап болмай. Вот это реальный трек. Қарайлы құлағына нәрсе тықтаймы? Это реальный трек вообще. Ой, башын шайқай, шәботлар шекілі. Әбейсәлі бұспын қой аппарат тықтымысың құлағына. Ишітмәсі бармасын әрмеға, тим әлі. Құлағым! Чё? Құлағың ишітмейм әлі? Не кричи, я тебя слышу. Нәрсесің бұл, құлағың ишітмейм әлі? Это MP3 плеер, ну, я музыку слушаю, рэп. Нәрсе дей? Короче, менің құлағына гриптан асылар нені болған? Ой, Алла! Соңа тығып жүр яқыры. Яқын барма, сен ажыға көрмәсін. Не ішесің ола? Слушай, бабайка, хочешь, я тебя сейчас рэп прочту? Прочту, считай. Намаз оқимын, деме шында нәрсе? Прямо здесь. Давай со мной, everybody, come on, attention. Сілкіні қыз деме шында.
Мен наконец ауылда, әби бабай янымда. Первый раз мында қайттым, ауылны бек ошаттым. Везде ходят сыйырлар, а потом их суярлар. Кусками ит ашарбыз, шәп тусовка ясарбыз. Клёво мында ауылда, шия пішет тауында. Сығылып тұра табында, қайтам әлі тағында. Камон бабай попляши, әби сілкін от души. Барығызға да респект, лучше место в мире не. Шәһәр баласы, тузан арасы, нашар хавасы. Шәһәр баласы, нашар хавасы, бізге суласы. Йо! Шәһәр баласы, тузан арасы, нашар хавасы. Шәһәр баласы, тузан арасы, бізге суласы. Йо! Нишлей бұл? Әлі. Нишлей бұл? Улан! Қаралысын аны? Қаршық сен Расусқа кеткенің бе, тоқта. Қая барасың? Уля язым. Мына ебет әйбірейм әбіз. Намаздасың тағы бейіп алырмыз әлі. Яра. Астағыфирулла, қаралы. Қаралы баларына нәрсе бала жүрті келін. Келіннің әйтен бітінде осда қалығы, Шолбарың жоқ ма не балам? Это последний тренд. Мына шол последний тишек шул енді. Дүнжадамын тишек болмайды. Я же говорил, вставляет. Вставляет. Слушай, бабак, я тут при входе тачку видел. Ну, ташка көрсет. Твоя? Мене ке балам. Шол тиріс ташырға жүрі, иске ташкенді. Парник бар балакина, қияр ашасы келе бетін. Ташим шунда тирисін. Какой тирис? Я про запор спрашиваю. Самолы менің яшта запыр дабыл риннаның. Жетміш. Бабаңның то запор, то шекете. При чем тут запор? Я про машину, про Запорожье спрашиваю. Машина стрейка. Улым ол машина білайынды мен шол. Сабан түйкінің ауылына бір ейланам да. И все. Ана тауықлар яшаямда қадыр. И что, заводится, да? Заводится деп, әбейін түбанышқа хатлеткеш қабынайынды. Клево. Бабаңды ғұмыр бойы етіп жүру болды. Қомын бір скорыс білән жүрді. Екінші, үшінші скорыслар білән бік сүйіндірмәді. Ярарында. Слушай, бабак, тут тема реальная есть. 50 штук заработать хотите? Штук? Ну да. Қошет енді қошет. Кім берсен бізге штукны, кім берсен? Кім бере? Путин дает. Бабаң ама? Да всем дает. Как это? Ну, короче, программа утилизации действует. Ну? Твой старый запор сдаем, новый берем. Мне. Ну ладно, олам, біздің ұнып бітейін. Сен абылсада ұнып бітейінді. Қараға, олам. Шул Запорожецқа бабаңы да ұтыртып жіберсек 180 мың үстемеслер мекен? Чё? Шаярып қына айтам, олам. Бабаң әлі өзіме де керек. Ну, бабайка, если это реально, там для начала штук 10 бабла надо. Ну, реальных бабосов. Штук 10? Штук 10, да. Ага. Ну-ка. Әбесе, мына оны қайта, тіге башында тіге машина қайтырын жайлап жіберу үшін бір 15 мың ақша керек дей. 15 мың? Ага. Позарез надо, бабайка, позарез. Ана бермесеге суялар дей. Ай Аллам. 15 дедің ме? 15 дейді, 15. Мына сенің әр уақыт 5 мың үсті тұрған ғадетіңді білем. Шуңа көреме 10 мың. Ну чё, бабайка? 20 надо было просить. Ух ты, реальный бабос. Реальный пенсийный, реальный. Все, значит, сдадим эту колымагу-то. Ярар, бар, әйбірлерін апшық бар. Слушай, бабак, я уж хавать не буду, ладно? Аңладық енді Я уже білем. поехал. Ярар, қойда қызметтесің сымалам? Да я тут недалеко, в Ладожском районе буду служить. Мұнда ғана міне? Да. Қонаққа қайтырсың бізге? На выходные на Да, тачке Аллах подкачу. берса. Олым, міне сеңа көштенеш. Мұнда 2 қос, бауырсақлар да шушындайым. Итлернелер, бүтін үсін тақтым жәм бәрінгісі де. Все мне, что ли? Зина, Олым, зина. Ну, Абика, спасибо тебе большое. Бабак, я вас сам полюбил. Ярар. Бабак, ты багаж возьми. Багаж возьму. Закинешь. Абика, ты меня толкнешь? Яра, өзім өтермін бұл жолы. Ну ладно, давай, салют, я поехал тогда, погнал. Все, еще подкачивай. Все, давай, пока, Абика. Сау бол. Еттері қойтырға есіме. Қайырлы yollar. Қарала бейсі. Малайшыңы басқыштығына бұрды шырт етіп қабынып та кетті. Әмені ғұмыр бойы әттіріп жүрдірдің. Сымынан қошқышын бұрып қараған жоқ ебет. Оның қарауы, оны
Онықны көрдік әйме? Мен ашап тұралы олайма? Шоғал, гірнәдерлер шекілі. Николаткай! Әнкәй Никол, әрсә мені қоршыларға шығып отыр. Муат молодцы. Қайттың мұнай? Не ішлеп бір артлы жүресіз сіз, То бірігізді қайтмайсыз, то бір артлы жүресіз. Қыралаткай, біздің Запорожец өтіп кетті. Кімге бердің Запорожецны? Кімге деп? Сенің малайға енді, көрген, не болып қайтмағың сен амалшы? Жол қатында шибар ұзын малай болған. Көппейі сені, мен қадар жап тұралы. Ұныққа енді, ұныққа малайға. Ұшқынды қыз маласыз. Неге? Менің бит малай түгіл, қыз. Қыз? Қыз? Қыралаткай, мен машина білен қойттым, мен бақша башында қалдырдым машинаны. Бәрін қозып tuyarсың ала, бір қапшық, емі бәрінге. Итті бітті бір сарқын сұярсың. Нәрсе шақарда ұшат милар мәлләнда? Мәлі ұшатылар, нәрсе болсы. Қыралаткай, шей әзірладың манда. Плитеде қойнар. Сүтін... Бараша, бүтін нәрсе бар, бар. Нәрсе болды сізге. Гырнадердай, біздің яққа шаған. Нәрсе малай біле қызды бұтадың мәлі? Ғайыплі енді, ғайыплі. Өзімді. Алло. Кім бар анда тағы? Полиция! Тізрәға шығыз. Кім? Полиция тізрәға шығыз. Ну-ка, полиция шықыны қызалы қар, милицияң айтып иманы қыз оқыттырам. Аккурат! Ты что делаешь? Ты за беспредел! Балақайым, Берем қоймыз саңа. Что делаешь, что ли, совсем? Не ішесің Харис? Ұры сенені. Тоқталы Харис. Сен келуің мұсың, кетуің мұ? Шарифуллай, башы дұрысты ұланы қазір. Міне бұлай. Нәрсе болды? Нәрсе болды, сөйлесең ұят енді. Соң шулай, Сания білән менің машинада кукуруз арасында засадыда ятамыз. Бір заманны арттан біреу кетіріп бәруі болды. Мен лобовойдан үшіп шықтым, Сания фарышымнан шықты міне бұлай. Тұрып басып қарасам, Запорожец білән міне бұл дурак арттан кетіріп берген. Соң Шарифулла бөй, 500 гектарлы кукуруз басуында бұл әдемге бүтен жүрге жол жоқ мұнай. Қарайлы Харис, сенің ол засадыңа да бүтен орын жоқ мұнай, пастайық жол кукуруз арасында. 2 тапқыр кукуруз комбайнынан шықтың бетенді. Өлмәс жан. Сенің арқада қар кукуруздан ноябрьдагына уралар. Урманға көш. Алыштырам. О чем базар? Я тут при чем? Нәрсе болған, жинапта? Нешік нәрсе болған? Запорожец сізнікі ме? Но менікі? Ұнық сізнікі ме? Міне ұнық біздікі түгіл екен жол. Біздікі қыз екен. Сен, Шарифулла бай, мені дуракқа санама. Мен все-таки 4 мұнша олында 25 жыл участковый болып шеген Харис. Погоди, начальник, притормози. Ты что там бубнишь, дуртмунча? Это же в переводе бани, что-то такое, да? 4 бани. Ты что, кирзанутый, что ли, олым? Бабай касты. Не догоняешь, что ли, син? Бобет Дуртмунча? Это деревня Дуртмунча, что ли? Да. Так мне же 5 мунча надо было ехать. Я все догнал, это такси, значит, все перепутал. Я не там оказался. Сам бет 5 Мунча Алматы районында, Дуртмунча Зәй районында. Бұталғаның бе сен балақайым? Я тут вообще не при делах. Улам, әтігі қаз білән ұнның ақша қойда? Все, дядька забрал, я чист. Рузапайымы міне, удар шундай күшлі болды ма? 2 қаз сразу ұшты міне бұл. Реально? Ақша? Ақша Санияны ремонтларға керек бола бетінде. Міне сен шул ақша білән қозларыны кетіріп бермесең, бұл засадың тұрында қатыныңа барап сөйлейм. Қарайынды, аның есемегінен засады. Қарайлы, Харис, бір жүні шышлайлы, бабаланы әлмәт жағына зоталы, 5 Мунчасын. Бабалары күтә тұрғандар бет, Я извиняюсь, я еще подъеду. Айда, Санияны шығарабыз, айда. Әбейсі, кеші ұнығын қыштық қышуын шулай да рахат болды. Ешеп өзіміздің қызынап қайтмелар екен, Міне, достар, біздің әрге қоласығыз келмесе, ұнықларығызны, балаларығызны, туған яқларына ешірақ алып қайтығыз, зинқар. Ұнықларығыз жері буын бабаларының исімлерін білсінлер, негізлерін ұнытмасынлар. Туған тілі кім үйреті? Әбей білен бабай, көрәсі бет, оңына бітіріп болмай. Алып қайтығыз, тілібіз жоғалмасын, бақытлы болығыз. Қазір енді ауылға әйбірлерін алып келіп сата башладылар. Мәселен, шәхсән өзім ауылда ешеген кіші боларақ айтам. Теге қышқырта, мәселен, газель біле тауық сатып кете. Екінші газель қышқырта, шол тауықлар үшін ұн сата. Анасан, үшінші газель қышқырта, шол үліп бара тұрған тауықлар үшін дары сата. Шәп! Мәселен, бір күні үйде отырам,
ишік шақи бірем. Ашып жіберсем, интеллигентнына киінген бір жігіт басып тұра. Қолында шилек ішінде бір шилек тузан. Үйге кірді деген, менің үрі яңа ковер үстіне мына біріне шилек білен тузанны. Мәйтен хайван нәрсе ішлейсен? Бұл менің үрі яңа ковер. Шуша сөзіне шетуге тегеді. Қадақ кібік түз басты да, ауызында елмайы ясап, біздің фирма үрі яңа пылесослар тәқдім еті. Мына мен шуша пылесосым білән сибілген тузаны жидіртіп алам. Әгер бұл пылесос өзінен соң бір гіне кесек тузан қалдыра екен, өзім аны шәқсән аша бітіремді. Мәйтен, мен бірат тұт қалақ, аша рәхәтләндіріп шул тузанны, біздің үйде 3 күн ұт жоқ. Бұл нәрсе қала ауыл тұрмышы тұрында достар, әбіз сіздің білән қазір Қазан ішінде орнашқан 5 этажлы гипермаркет ішіне кіріп қарайбыз. Анда нендері қалар. Нешік яратам мен бұл гипермаркетларны. Көпмі кием, көпмі бижутери. Ешер едім шушы кебетлерді ақшам болса. Ақша дегеннен, қой әлі менің ақша қапшығым. Ой, бұл ирлерден кебетке шықсаң, бір нәрсе олалмышы қаласын. Нәрсе стрелесін синанда тош бақа көк. Әйді тезірек. Матыры, әйді. Мақмала, чапмала. Матыры, түгі күлмәкіні олмадым әлі мен. Қадалы бітсілнәрін шында күлмәкләрі, нелері. Бейлер түшкен. Әді, 1 минут бері көр. Кім түзіген бұл гипермаркетні, сволыч? Оры біттім. Өзімні ишәккімі қисетем, кашмар. Ишәк түгілсін, кәже. Нәрсен мағырданасың сенің де? Матурым, сен өзің ғайыплі. Міне меға машинаңны берген болсан, рахатланып еді, бұтоны көтәріп ятқан болыр едің. Машина? Машина. Мә, машина. Дүрт машинаның башына жеттің, міне, 5-шісі. Ана бибел кісіла шында. Ана стиральный машинаңда шаптырып ер, ол сен как раз. Шулай бұлғаш түзінді. Әне кішілерін ирлері, міне деген, зиленің ері 5 күн қатыны артынан кебет бойынша міне шылай тұрып жүгіріп жүрді. 5 күн шаптырып ерді да, нары 6-шы күнні психошкаға салып қойдылар, ана. Сен де шоңа тұрышасың ма, а? 2 күн. Біз бұл гипермаркетқа меңа атнаразовый бритваларға келеміз. 2 күн. Нәтижеде нәрсе? 3 бауыл сеңа кием. Бритва жоқ. Ұнытқанмын мен, матырым. Сен де ұнытасың бет әлі, менің әненің туған күнін. Ұнытырсың, аның туған күнін. Аның туған күні водовошниклар күнінде. Есіңді түгіл міне, туған күнінен сен ол 3 водовошникны шығып қинады. Ярар, өзім барып алам, сен ана келіп тірәлмәген бұдынша. Матырым, тұршышындағына алып келем емі бритвыңны. Ақшағына бер? Ақша? Тағым мы? Тез біт әбет. Бұл бритва болмады, Енисей комбайны болды. Мә? Қазір келем. Тез бол. Кошмар. 3 бауыл, нелергіне ек. Хәтті кассир қызда шаққата. Бүтін әйбір алғанығыз, туалет қияғазығына қалғанды. Нәрсеге анда туалет қияғазанда шек 25 метр. Бүтін домға жейте. Матырым, міне бұл дүкен естап қаралы. Бұл магнит кебек тартығынадыр. Шайарма, қайтқа шайарыбыз. Амынсы нешек? Бұл тышқан ағуы. Кошмар. Лилеге, міне деген бөлек. Олайса бүтін ерлер, шының қырында бүтіріліп ерелер. Стоп, бритва алдың ма? Матырым, міне бұл анкетіні тұтыра тұрайма, сенің бритваңа зор скидкасылар. Қазір келем. Менде скидка, 10 сомнық бритваға. Мұнда сұрау да бар. Сіздің сақалығыз үстен асқа өсәмі, әлі астан үскәмі? Дұрдым. Нормал кішілерді кекебек, менекі де үстен асқа өсәйінді. Нормал кішілердің сақалы яңақтан қырқырға тұрпайып шыға. Үстен асқа кеше сақалығына өсә. Жүнсіз нәрсе. Матурым, қаралінен де кофта сатып алдым. 1-2 қатының шешінен бұлға батырға тұры келді, конечно. Но мындай кофта мендегіне неші келішәмі? Берген бет Алла хатынны, Не қалдың сен бұл кофтаны, Не қалдың сен бұл кофтаны, Сенің бұл кофталарың білә шифонер тұлған. Онда күйеку біләген ашырға ұры жоқ. Не керек бұл сеңа, бұл кофтаңла, ден қарышын меңа, Меңа? Матурым,
Bu kofta mena kerakmi? Bu kofta senga kerak. Menga? Kerak desang koftang menga. Mana motorim ko'z oldingga ketar. Kuz, yomg'ir yowa. Men boram uram bo'yicha koftasiz. Menga salqin. Dir. No? Mana Ну, qaltirat tir. Albatta men shirli eshakman. Tak. Meni больницаga yotqizishaqlar. Shulaymi dey? Sen? Amin. Sen edi. Amin edi. O'zingni. Shulay deb aytsak-da bo'la? Oshoringga yo'q. Kerakda turgan narsaga menga toshorga. Senga mingsu. Menga rahat. Bularga shunday bir kish menga motorim, ha? Narsa? Qoramini narsa deb turgan bo'la. Aylangancha narsa sayradin. Quyoshim, men seni yaratam. Qo'limdag'ini ko'tarib yurarman, deding. Hozir narsa sayraysan. Bretva oldingmi? Hozir sen bit o'zingga bir bretvada ola olmaysan. Kimga keraksan sen? Mendan boshqa. Kimga kerak? Yarar, tur shundag'ina olib kelam bretvingni. Oqshog'ini ber. 5 yillik o'tirgan bo'lsam, qashqarganlar edi endi. Men de seni yaratam. Ma. Qaytaman men bu gipermarketdan chiqma. Tamog'im ochdi. Jinnari bitgan ipi kisagan bo'lsa da qavji turmayman. Ufulam bunda. Motorim. Qarali men narsa oldim. Viskus. Mana olgan uchun menga bulak berdilar. Esingdami sen oltin bilezik turunda xiyollangan edin? Mana bu oltin tugul, конечно. No, big foydali bitlardan. Bitlardan. Mening bir bit bor, o sen. Nik olding sen bu masha ozig'ini? Bizning bitmashi yo'q. Korobka sishadi? Korobka sishaganaga. Ozig'in kimga shotirsang? Ozig'in o'zim bo'lsa-da asharman. Bir uramga chiqarib otam, sen olamashi. Motorim. Men senga kerakli bir oldim. Qarali. Nihoyat. Bo'lmas degan edim. Men sening xayoling. Men yo'limdagi butun ishni olib otam. Men ningzo. Chiq. Jin o'limi. Sen jin o'limi tugul, sen do'ra chiqinganing o'sha. O'sha gipermarketlarda yurib. Bu nesta bu? Men bunday britva ko'rgan yo'q. Sen britva tugul bitol. Nechuk britva tugul? Ha? U britva. Yangi turli britva. Ona hozir depilyatsiya deb ataylar. Depilyatsiya deb ataylar, nashta, ha? Motorim, nasiyani olasan, birer yeringda jilitasan. Jinli yeringga yopishtirasın da shiqat tortib olasan. Bütün jiningni da jilqiy. Men seni bütün jiningni o'sha depilyatsiyadan boshqa jilqib bitiram. Men senga g'oddiy 10 so'mlik britvalarga qo'shdim. G'oddiy, shunigina olib bo'lmadimi? Niya? Boshandi xotin qiz qiroli. Shusha britvani izli bütün mozgalarim bir kushga jildi. Bütün 3 grammidami? Kirfik ishingga jildi maylalar barsida. Sen bu aybirni menga tugul. Sen bu aybirni o'zingning jiznanga, mening boshimga olasan bo'lgan. Aning bütün tenin shun bosqan, moymol kibak. Bir kuni shuning bilan munchaga kirgach, shuni ko'rib, shundan qo'rqib, bütün qizlar qochib o'tdi. Nindi muncha? Nindi muncha? Men sendan sirim nindi muncha? Sen mendan siraysan nindi muncha? Nindi qizlar. Nindi qizlar tugul, qizlarni bilan qishab yuradigan qizlar, kul bo'yinda. O berma, meni menda bu gipermarketda. To'ydim, ayrilamiz. Ayrilamiz. Taloq. O'zing sen qoloq. Binyorlar satan. But then I spent so many nights. İsemisiz? Siz o'zingizning xotiningizga fransuz modellerlari Dolce & Gabbana ijod etgan shu penyoarni olishga tilaymaysizmi?
Xатын qız kiyim bu. Xатын qizniki. Tilis ekan o'zingda kiyalas. Sen menga tuda 5 metr yaqin kelma, anglashildimi? Grubiyan. Motoram. Agar sen bu nishik deb atab shuprak. Penyuar. Debil. Motoram. Agar sen bu shedevrni o'zingning penyuaringga kiyib qo'ysang, sening butun dolchilaring Gabbana olashaqna. Ko'pmi turadi bu shoda? 2000. No senga 1000 beraman. 1000. Hayır. Motoram. Sening taning shuni qatli go'zal, shuni qatli motor. Jin shuprak-shapraqani buzog'ina. Na. Albatta, jin shuprak-shapraq sizning taningizni buzashaq. Lekin bu shuprak-shapraq tugul. Bu bit penyuar. Sen kim xotini yanına barasan, ha? Ko'rasizmi motoram? Kishi xotin qiz kiyimi sotib berib nendek holga kelgan. Men aytam, erlar qishaqli boshladimi endi? Nendi sizning muskullar? Yo'q, kelma menga. Isamisiz? Siz o'zingizga shu penyuarni olg'a tilamaysizmi? Siz meni kiysangiz sizning irigingizni muhabbat qilib bo'lashaq. Qaytiq qina hali, mening qo'lim tugul, jinsiz ota qazasa yashaqman. Na. Nendi tislari bormi? Bu pisk modi. Butun xotin-qiz shuni g'inasayli. Bizning shu zo'r gipermarketimizda bir neta olmaysiz. Nendi tislari bor deb so'radim. Qizg'ancha qarshi shu ikkigina tis qoldi. Sen narsa, men bunda tintak shekilli ikki tis orasida saylanib turgan deyishimni endi hozir. Tilsingga motoram mening oqma ikkanalib qo'y, 3 tis orasida saylanirsan. Mana mening o'ylovimcha, mana bu qizil sizga bekni kelishacak. U sizning mana belingizni nishga aytirib, mana ko'kraklaringizni zo'r ettirib ko'rsatacak deb o'ylayman. Narsa? Sen narsa hasharat, mening ko'kraklarimni kichkina deb aytmoqchi bo'lyapsan. Yo'q, Alloh deb aytirga tilamadim. Mening xotinning ko'kraklarim между прочим, birsa 3 litr. Shlay motoram. Maqtingmi abidinda darsa. Mana tilisikan zangarini skidga solam. Bortik sizning ishingni. Skidka? Aniga senga skidka sesin. Ona birarsa kiyib yurganmanlar. Yo'q endi kim kiysa buni? Yo'q, aytib turaman, bortik sizning uchun. Bizda mana aksiya bor, mana pensionerlarga, shiray bilan shaqaganlarga, ham yetib bitmagan kishilar uchun skidka, ham bularning barisi sizning uchun. Darsa? Opalakdim. Sen narsa ota xotin meni yetib bitmagan demoqchi bo'lding. Hali mening yuzim kelmagan. Ha, mening o'xsham yo'q deb o'ylayman. Mancha xotin. Mana esa qizilini olg'iz, qizilin. Sizga bekni kelishacak. Tik bizni gipermarketga boshqa kelmagizgina. Sen kelishacak motor. Dagul tovarlarni ikkinchi qatga ko'tarib qo'yamiz. Isanmisiz? Men gipermarket administratori bo'lam. Bizning gipermarketimizda aksiya o'ta. Yil davomida eng ko'p tovar olgan klientimizga bo'lakka kira. Gipermarket saunasida yil bo'yina boshqa quyinu, massaj, bowling ham bilyard. Bular borsida bir kishilik ham yil davomida. Oshig'iz. Anik sizga qarab aytasiz. Boy birlar bit borsida men olingan. Chunki butun tovarlaringizni sizning irigiz to'lab borgan. Ham kreditni kartochka oning ismida. Men to'ladim, men jingdim. Oshiqmag'iz. Siz jinguyovlar uchun sizga boritik 500 so'mlik tovar olasa qolgan. Oshig'iz 5 minutdan so'ng gipermarket beklana. Qo'yan tavim, men sizga qada 500 lik tovar. Bunda butunay bir bekalib bitgan. Men bunda penyuar. Yonimga ki. Men buni olam. Sen nishisin? Menga bu penyuar kerakmi? Senga kerakmi? Menga kerak. Men saunaga kirib kiyishakman. Sizga kelishacak. 2000 penyuarni men olaman. Jo. Men bu penyuar bilan ham mashinada yurishak, bu meniki. Yarar. Hozir shu kiyimlarni kirib magazinga yetib beram. Shara kelishirsam yerim, no seni o'zinigina saunaga jibermim. Yes! O'shanda bet xotining, o'shanda. Bu yigitlar rahmat. Mana shu o'tirib xotinni aldamagan bo'lsak, shu gipermarketda bosh chiriydi reysashay. Hozir olmanda bu yerdan kirmayishak. Sen o'g'laymi? Menalik bilan kiyindirding sen. No senga bilan kelishak, kstati. Rahmat endi. Qarali Anfiz, mening xotin so'nggi orada Biggish Solyariga bora boshladi. Birinchi qiziq etigala. Meniki fitnessdan, shu o'rdan bizdirga keldi. Aytdim yigitlar, men sizga xotinni rozda deb. Ozda. Yo'q, fikrlar bor. Hakikatda siraxonaga men sizga barisini so'ylab beraman. Bunda biraymi? Rustamga nima keriga to'g'ri kelishak kerak. Oga kelishacak. Yigitlar Bigishga kirisha. Men Pirashki.
Sosiskadan ishlangan itdan. Testov sosiski. Или sosiska teskdimi? Aybat, o'zim pishirgan jamoat. Metruni ellasinin ahiret. Men ahiret. Mixallarda. Ey Allohga shukr. Nishlab turasың mында uram o'rtasında? Nediraq o'xshasi bo'lmasmi deb pirojki sotuvyi? Ha, pirojki. Pirojki. Qiymatmi pirojki? 15 so'm. 15 so'm. Qay tomoq toshib ketdi, birer pirojki olib boshlayman. Ella, olasizmi oxirat? Voy. Mana moylar og'ib tura ko'rasizmi? Qara oxirat. Iysi. Menim 10 g'anasim. Boshqa oqsham yo'q, 10 so'mga balki berasiz. Beramin-da o'zimning oxiraga endi. Bermasga. Nek tishlading ani? Nek deb, men senga pirojki 15 so'm turadi dedimmi? 15 so'm turadi deding. No, shulay bo'lg'ash. Sen menga necha so'm berding? 10 so'm berdim. Mana 10 so'mlik pirojki berdim, bet noshar rahatlanib. Oy, storib bitganing sen oxirat. Bu tishlaganing qo'ya qo'yasan. So'ndan 5 tankaga keta ol. Hali baxating bor. Nek? Protezni yo'qotgan choq. O'rtadan qabrga teshiyim. Hali bir kunning nabalnistan chiqib keladir, umid quyoshda yilmayib. Qalari oxirat nindi motor protez qo'ydirdim deb. Qo'ya ketdi protezing? Yo'qotdim bet oxira. Bir kunni ish qilganda tushkirib yuboraman bo'ldi. Uchta chiqib ketdi. So'g'ani olasing-da, yuvasing-da, ibatlab kiydirtib qo'yasan. Shuning uchun protez ol. Ulgurmadim oxira. Etap ketdi. Suyak deb bilgandir endi sabaki. Sening eting yo'q bet. Yo'q edi hozir bor endi. Qo'yan keldi. Mening bir joykin o'rtanchi mola uylandi. Itgaminay. Shabitga bo'lsa edi, kelin. Balaka yo'qqa narsa bo'ldi. Ha. Visi yetmaganga ekan Xudo it ustab berdi. Ha. Nagruzkaga bo'lganda bu oxirat. Shunga bo'lgandir endi, shunga. To'ylarida bo'ldimi? Bo'ldi, zo'rlab Qozonda o'tkardilar. Qozonda qo'yda. Ha. Restoran Shermetxon bo'g'ay. Oxirat. Shermetxon tugul ol Temirxon. No Temirxondir endi menga baribir, meni chaqirmadilar. O'sha umkindali. Chaqirmilar shul seni, chunki bit sen soran. Mesela pirojki sotqanlar shun kelami menga. Pirojki uchun tugul oxirat. Benim 70 yoshlik yubileyim bo'ldi. Men seni chaqirdim, sen kelmading. Oxira kulturnikka пригласительный jibara. O'xshashaladim men. Пригласительный jibarsam bular bilan yozib jiberdim. Kaymanova urami 3-yurt 176-fatir deb yozib jiberdim tasvirlab. Oxira, oqilanga zaqiflik keldi malla. Men Kaymanovda turmanga 2 yil. Men senga aytdim-ku, prospekt Mirda turam. Qara sen ana. Ey tamani yubiley kunni bir urus kirib rahatlanib boshab-ishib chiqib ketdi. Plashmi? Plash. Mana shul meni mega qo'shgan urus endi. Ha, sening o'ringa bo'lganda bu oxirat. Ha, astagfirullah. Narsa bo'ldi, grip ilaktirding meni. Grip tug'ildir endi, bir kunni soriqning siyrini so'ydik, shunda tungan edim. Kimning siyirini so'ydingiz? Soriqning siyirini. Soriqning siyiri bo'ladi meni. Nigalan kajasida o'nglamaysan bilasan, taga jo'g'ari Soriq Hasanning siyirini so'ydik. Ishaga shiz tartqanda tungdim axiri. Anasin kuyovlar Turkiyaga jaloterga ketgach, kvartiralarni saqlarga qo'shganlar edi. Taga vaqtda. Shuni saqlab yotdim. Bir kunni oxira uyanib ketsam, uni taga ne yasab qo'ygan kuyov bo'latnay bitindi. Nasal ol? Condition. Konditsioner ol oxirat. Neyni salqin ayta turgan. Ayya. Uyanib ketsam bir kunni burnima buz qotgan. No'g'ani so'ndirib yiqlarga kerak. Oxira men ani qobizada bilmayman, so'ndirada bilmayman. Ayya, shol bir-ikki burun qotqash bilishdim men mana. Оказывается, ko'rishida bir mujik turar ekan. Ayya, stinalar yo'qam ekan, texnik zamoni bit. Bu tunni turib televizordan 8 qarorga yarata ekan. Tunni turganda bu tungi 12larda 8 qabizam deb televizorni qabiza ekan, bizning konditsioner ishli. Hot. Mening burun qota. So'ndan kiyovdan sholtiradi bilganim, abi qizil knopkasini bosib qaradi bizning pultga. Qizil knopkasini bosam, ko'rishi mujikning oказывается kir mashinasi ishlay boshlaydi. Mana o'nglamasing texnikani. Mana hozir tega 8 qarab kir javob, men burun qotirib yotam. Shunga shukr amdirinda keldi. Texnika zamoni. Voy salomatliklarning ishiga oxirat. Voy oxira kiringina shul eski she'rlar bor endi oyoq indaktirib bit meni. O'ng oyoq. Mening sababim bildim, nega o'rtqanim? Nega o'rtqan? Oxira mening oказывается 2 oyoqqa un barmoq ekan bit. Oxirat. Har kishida 2 oyoqqa un barmoq. Nek sening de birisinde 7, birisinde 3 mini? Benim de bu ayakta 3 barmoq ekan, bir de ko'rgan yo'q edi. G'ilmitdinning nechiksan oxira? G'ilmitdin ishga boshladi oxirat. Seniki ishagina ekan, meniki ishga shumir boshlaydi hali.
Daruşa deyim min sen ahiret. Daru. Daru. Ahiret sen baxatlı ekan, seniki daruşa başlagan. Meniki bit hamman araq işe. İntek tireme. Durtay avulda turduk bitmey, jay күн endi. Ayya. Mana gel ortadan qarab jirdim endi balaşaga şekil. Qaramasan sapoyga kete. Ayya. Bedirevke xatni satıp jirdim. Kitanna. Mana ahiret kirib kete Bedirevke. 40 minut otura. Şonsa hikmet çıqqanda isrik. Bütün jerin tekshirib kirdim, bir narsa yo'q qo'linda. Kirib kete 40 minut otura, shiga isrik. Bir kuni kiribda ketdi, ortidan kirgan ham bo'y yo'q Bedirevda. Tushib ketganliginde. Ketmagan, shonda ketsa bir xali hali. Bütün narsaga bosh ishlamasa, bilasizmi ishlagan? Ishlagan. Bedirevning ortqi oyog'ina eshik yasagan. Bundan kira ekanda shundan chiqib, Kurshi Nikolay bilan samagun chimirib, bu yoqqa isirib chiqib jota. Ne malades aytam sening shtapani. Qizing kuyovga chiqdimi hali? Ey ahiret benim kız ekirindepkina шығып yota. Nechiganda? Azazlapkina шыға menim kız. Temin bilip, aşıqmışa. O'zing sabani endi, o'zing da shulay chiqding beten sen. Oxira bir so'rasam mashulanmasam ekan? So'rab qara. Menga bir 15 ming berib tural sen. Nersega ol senga? İstelikka. Sen bir qortay jetdin oxira bir fotografiyang yo'q. Sening bilan bir narsa bo'lsa, shul oqshanga bo'lsa da qarab turaman. Oy, oxirat tutarib bitgan sen bozorda. Qo'ylardan olaman senga 15 ming. Osholaman, o'sha JKH tariflarini gaz o'sa, suv o'sa deganday. Beyalar qo'tirib bordi oxirat. Hali bir kunni Do'mopirov chaqirib oldi. Narsaga? O'dayining zo'rayganday. Yo'qsa o'dayin kishinikisiman endi. Oxirat. Odin ol tugel, odin ol общедомовые нужды, квитанция. Mana uranda yongan lampochkalarga, podyezdda yongan lampochkalarga o'qsha to'lashli. Olsa kelin ishlab, podrogasini o'dayinim shisha deb so'rab turdi, shunga qanab turadim. Do'mopirovda kelgan shulay deganim kuldi. Bilasizmi, meni bitta eksperimentga o'rnashtirdilar. Nima eksperiment? Do'mopirov o'rnashtirdi. Mana narsa taqib jibardi, qaraydi. Narsa bu? Shutchik. Yo'q, men ham shutchik ekanini ko'ram, narsaga ol? Bu oказывается oxira kishining so'lagan havosini sanay. Kirgan havoni shutlab o'tira. Mana ko'rasizmi, mana bir oydan so'ng kelersin, men turinat dedi, oqshasini shutlaylar anlari. Ko'rdingmi? Kira turgan havoni shutlay turgan qo'ydilar. Ey oxirat. Sening Do'mopiroving g'aybat kishi ekan hali. Nega? Kirgan havoni g'ina shutlay. Amına meniki chiqqanin shutlarga shutchik qo'ydi mana. Astag'firullah. Ey, ne zamonga jetdik-a? Allamaytan boshqa yerlarimizga shutchik qo'ygancha ishqiniqmi bu dunyodan oxirat? Endi oxira shutchik qo'yar teshikda qolmadi bitida. Ne ishlaysan? Bir o'yilagib qoldi oxirat. Qo'ya chiqaring hali o'yinni. Kompyuter zavis. Meniki da ishlamay hozir shasti. Ishqinda oxirat. Ayda bilay tegalaymi? Sen menim yubileyga da kelmading endi, bularga oqshang janlaganingdir. Bilay tegal. Menga hozir qo'y tegimi? Rohatlanib, yashaqlarni esga tushirib, siylashib o'tirg'ali shay ishib. Ey, oxira bormayman. Nishlab? Tigi vaqtda da jetlikmagan shay ishitib chiqarding. Endi jetlikmagan shay o'ltag'an. Yashil shay. Oxirat. Jetlikkan ol, bizning uchun qort qurishini davolaw shay yo'l yashil shay. Davlenini tushira. Shunday desangmi, men jetlikkan shay qizil bo'ladi deb turam. Yo'q. Qara oxirat. Teginda yoshlar diskotekaga yila boshladi. Ayda bor, biz silkinib kelik. Eyda oxirat o'zlaring nabisinlar, ketdik menga yashil shay isharga. G'aybat deysingmi? Davlenini tushira olay. Be g'aybat olay. Yashasin tatar ming'i, yashasin tatar jiri. Lekin bularning birsi-de bir o'rinda toptanib turgan tegishlilar do'stlar. Bularni uyushtiruvchi yigitlarimiz bor, ham shularning birsi jirchi ham kompozitor. Sizning olqishlar orasida Ramil Asqalulli. Şemine kötüme Tura bazdan uğrab o'time Ko'kda bizning yıldız yanmagan
izleme Yokka aşıraşu izleme Yola gitme Sirin şaşkasın Ut yalqınlara salmazsın Künehlemi yavlayamazsın Bellesini bit Yok dib aytasın Yalqınlara salmazsın Künehlemi yavlayamazsın Bellesini bit Yok dib aytasın Bellesini bit Yok dib aytasın Бек зор рахмат. Hürmetli dostlar, kelesi jırım Gülnaz Garipova sözlerini yazılgan Adım sayın Yılmayu. Işanığız bu yaşlık bir güne Matturlığın tik görebilgine Seni yılmaysan mila qarab Yılmayırmın sina üzümde Adım sayın yılmayu Adım sayın matturlıq Bu dünyaga sıqlanıp Tanğa qalırlıq Dürüst üstüleri tabu jide Matturlıqını tanu jide Kişi bulur hacirde Adım sayın yılmayu Adım sayın matturlıq Bu dünyaga sıqlanıp Tanğa qalırlıq Dürüst üstüleri tabu jide Matturlıqını tanu jide Kişi bulur hacirde Şanlığız bu ömür bir güne Bu ömrünün kadderin bilgine Seni yaxşılık şaşsan eğer Mene bilen qaytır üzüne Adım sayın yılmayu Adım sayın matturlıq Bu dünyaga sıqlanıp Tanğa qalırlıq Tabu jide Matturlıqını tanu jide Kişi bulur hacirde Adım sayın yılmayu Adım sayın matturlıq Bu dünyaga sıqlanıp Tanğa qalırlıq Dürüst üstüleri tabu jide Matturlıqını tanu jide Kişi bulur hacirde Işanığız bu yollar bir güne Bu yollardan dur gayr güne
bir saylagan soqmağından bırılu yok inde kirge adım sayını yılmayu adım sayını matturluk bu dünyaga sıklanıp kanğa kalırlık hey dürüst üstüler tomuş ide matturlukını tomuş ide kişi bulur gajirde adım sayını yılmayu adım sayını matturluk bu dünyaga sıklanıp kanğa kalırlık hey dürüst üstüler tomuş ide matturlukını tomuş ide kişi bulur gajirde dürüst üstüler tomuş ide matturlukını tomuş ide kişi bulur gajirde Ramil Asqadulli. Şuşlay etib qadrli tomoshachilarimiz, bizning bugungi arbamiz oxir punktga kelib yetdi. Shu arbani sizning uchun shaptirdilar. Shu sahnada bosib turuvchi sizning yaratgan artistlarimiz, ya'ni masalan, teatrimizda yangi aktrisa qizimiz Gulzira Malikova. Teatrimizda eng uzun, lekin salatli Rustam Hasanov. Pinyorlar satuvchi taksist yigitimiz Yilgiz G'ilfanov. Tomoshabinlarimizga dardli jurlar ustavchi jirchi ham kompozitor Ramil Asqadulli. Mulayim aktrisa qizimiz Olchashak Ahmetova. Tomoshalarimizni video ham muzika bilan bezavchi teatrimizning atqazangan muzikanti Albert Abdullayev. Tovush operatorimiz Tataristonning atqazangan madaniyat xizmatkari Sergey Xorjev. Tataristonning atqazangan madaniyat xizmatkari Rustam Rahman Kolqozg'anchevskiy. Tataristonning atqazangan artisti Iskandar Mutiqulla. Tataristonning atqazangan madaniyat xizmatkari Ulyana Knyazeva. Do'stlar, tomoshabimizni olib bordi teatrimizning artisti Fiz Kalemollin. Teatrimizning yetakchisi Tataristonning xalq artisti Ramil Asqadulli. Dostlar, 3 saat bo'yi rohatlanib birga bordik. Shig'ir arbada biz sizga rahmatli. Shular zo'r rahmat bizning administrator, kompozitor Marsel Ivanovga. Shular rahmat shu arbada bizning bilan bizning shodlikni o'rtoqlashuvchi do'stlar. Shularning bunda qatnasha bizning Rossiyaning atqazangan Tatariston xalq artisti do'stim Salat Fatqatinov Xanlaysan xonim. Salat do'stim rahmat. Shular bizning bunda Tatariston xalq artisti Rima Ibrahimova, Rima rahmat kelgan uchun ham qolgan do'stlarga zo'r rahmat. Eng zo'r rahmatimiz hurmatli qozonlilar, halal zarplatingizga, oqshag'izga bizning ijodni yaratib kelgan uchun zo'r ming rahmat sizga. Yangi yillar, yangi o'ng'ishlar olib kelsin. Qavat uchrashuvga kelsin. Toshqa suv sizdan kuldiru bizdan.